te kera ke yo ka rogi pa na konan ngai tera itnan pakamane ada na dia ka pakaki ibugin teriki uwa tanga u noa ibugin takara ko yo ambutai tari abi mana tapi tu wa myang ayo takar kita ke ada na koroi ka tamaro na kontinan ka wa yo anapa an pautoka jadi kita ke jadi betul tekapen man kan ana koroi kun tono boy ka tamaro yo an katiti ana katiti no ko teuteaka kita ke ni ke meri toak de mais and no what imiron me to ka to mon ei yo anta kita ke ayo bugin huwa tanga wo bina onoa me ka ka de mais tu wan de imiron segero no ba ka ka ma ibuni ei te terakan mane ay giban de diga yo ari ngai ari no ena nanga uta kita kene awara ngai yang kan ngai kurjin ka tu tana te kata umane bukin diga na ro bukin na ye the parents diga yo yene te mai sinemane ai awa te semare onu te miron ya kata waki ibukin kata me wan ana wan ki te kiribas limited AKL fleet aki ana boga te mananga na te yoki no pai na kwanda ni kai ne semeto ha ke tamarua na no na ka kamane de tax aka kawa ki pa na tamarua na system ari na kapungana ibukin di ko anta ka kamane men ta ka pai ibukin uwa tanga u manu esen ka to maniaki te mai sa uwa te semare onu wanu te milion ibukin kapuan na pai ni makuli the revenue management system ke tiara MS. Tekar kita ke yo anteran ibukin taro tinya ina no. E kata wa kita mais abu boy si wa tanga ibukin sipanta utera na kon tekar kita ke ayo. Ide ke yo na kata bena ni makuri na kon tekar kita ke yo. Tekar kita ke ibukin tais yo an Christmas e kata wa de mais tuwa de semana de no de million na kon tekar kita ke ayo ibukin wa tanga wa wi manu ya itera ka tinu botanga au ayo ya kaines meraka ne ponte pa pijakin kaina non te ide kere ni ide kere me kere ke toaki ni kere ke yon Christmas ya ina bangan ne kari kira ke ta pun kere me ri toaki ada mena saran na bota in connectivity e pun dia katima toa an busroin matamaro ne yamo ku tapata ai garang kaina noki ibugi ara bota namata naron to mananga itari kibe apa ini tak ibugin boto kan trigira ibugin to mananga itari te mai sa kata moneki ibugin bokan bon kantokan pai yon don mananga itari ono bubua tenga ibugin te kibe ga kiri kakaki tawari ibugin katuman te kibe na ko gismas men te mai sa wanu wat simar den wat milion na kon ni mewa te simar de te milion yan ya peninsia asia kaisa kaki tenantaro yena bakan tuana te sekta nang kawak te kabene mane yon triri ayo kampona de ya kande tansa de garinek patriri ayo pona kabene bura ministry on pungai te ministry ya nang bura anak tau mane kon ministry sinak ge ya nang kan te ministry of health police terari ma te io te e bon dia mato te ministro português kun ngai ya te kapene bubura te katau mane bu e te mato amita uta kaio ngamato ana mosinano are ina katapa nga treire ina ko ya tenas ni kilibes ni kapene ya te mato karakan te bo kai bu intero na kon kawurna ni dei ore dei nar dei kana ro ai ku kurin ta kinna payeri kirakan ana bu ko ta uta kan dinanun tuana karkan te bo kai bugia ro ya tai te mai sa ono te milion no kon ono te semare ni no te milion ayo ade pun kametoa na musina na mita uteka ngakaya ro ya tai de get the free education pai ni bugia mondinan JSS e karaka te mai sa 200 milion no kon 200 te semare o me te milion te bo kana kon ka worinan ni kota ke me naro karaka ke mente mais te no te semare 2 te milion na kon ni no te semare ni no te milion
ibukin pona ki ata indirei indirakin musilawan direi e karka kita kata umane ibukin litan direi de kura arietata men dua te million na konti no te million ngai tara dirakin tamais iriate indirei akiapen ayya kawarina deputy speaker dita ki man atau te akatima ton ditano ko ana po kay bukin karikira ken direi dinon te mondinan na kon tagatin dinan ki universities narun nai kai poya tan idei derinan idei ade mainano ke preschool teachers a boga yir kita pewa de mais o wat semare ni no wat miron tagata ngomane kita telo scheme ibukin tero idei ibuki ya kya ayong aritan idei tagatin dinan igiribas o Sinan kiribas ya ita mais asen kata wak na ba onu bua tanga ya ina ba tebo ka no ya dei akia mo ibukin royan te mais te bua na bu tanga ana po kata uta kana kon kura arieta at USB de mais toora de semare toora de million ni rege na maisia ara dei de USB te bokan kata umane nganne ibukin te botak ni dei ibukin wo tanga wo no no pon wani pi me to wana te simare wo te million ke te mer wo te kate bo men te ko te ka pena mane ibukin tredik wo tanga wo no no ida pun mais anang buburan te be speak stema kata ngana ro te ka pena mane ibukin to norak nor na ide akinna ayuna te rapata apun te kawon buburan dapat ada pun yang kora-kora teka tahu mana ibu kena. Terbotak nama uri mungkin demi uri, katu kiara ki. Untuk orang nama terdapat, enang kawa kirun tahu tiak. Pun ngaya teka uan buburan kata tahu mana, ibu mungkin terbotak dei. Enorak, kau wak dia kena maisi orang, ara orang, kira ara kakana ko aki akakana ko kinakon onorak sinanuku. Isanu kun kiribas ibu kini pokaya jadi kita wana metawana ayo ada pontang kita temais ni mani apubura ibu kini tadi ko wata ngau manowa asu kun daruna takata umane temais ai suwa de million ibu kini kai teran mais yora ki aka penang mane dik kita biwa indi ide kere ke mayo ya ingo temang kata umane ibu kini ayo tinu de million maisina ino nakas jadi kayo ibu kina pawara ki agia kaino dialysis enang pera ni painora ki agion kiribas e kaswa ki naruna te mai saio isua te million isu kun naruna te kata umane tuwa te simaru te million ibu kin kai tran ka pena mane ka manga ki ara ora ki me yon na no kotara ke Christmas idari kin nai kai sen manevi o ai kai kata umane te bewa ibu kin te bota ki mo gula yo te bobo te ni matenu watanga me bobo isibui bukin data botokan the dot get the directly observable treatment wa bobo tanga bukin boto aki artan da ko de kwa health specialist te bobo tanga bukin ya kateni ar to kita agia po te ko tan kata umane ibukin teriki tanga o manuwa ikipera ke na konte mais ni mabui te smare to ona te million ke te no ta te bua men te ko ta gatauma naruna te kinaki an ko ma ki to nada wa ki me kaini pade ibukin potokan o ti me to antelo me te mo roi punangaya powan o me to an tikiraki ayare pondia inaba tautega ayo ngakora ana botoka dinau na kaini pade mana wak ni makuri ana botak ni makuri Brisbane ana botak ni Brisbane ora pata agiata mera kametoan akawa kinan deswa ibun kati metoan terau te moero ai yon kibas nako ayon kate te beti madam suga yeta te ngani yon de lo nota ke
para isan kita isan tata yon education isan tata yon health o asa terangan di mga te lo nota ada bukan ini betul sektor yang kau ibu kita dikira the speaker aku ini ini kira kayu oh ini kira kayu mayu ayah ya bu kita nga ada kata umumnya ibu kita bota kini policeman ibu kita tuan agak menologi ya reporter namet dan itu kakiru kayu awa ika karina dik akan aku nanti kali kata mau buat yon terawa o makurun na ko kilibes tiga tan kata umane ibu kita bota kini policeman ponte no anu at simari uwa te million ke au te kate uwa men tiga ta kata umane sistema kata kan di matam speaker kau pain ada merau karena te akinna ayo ada pun an rawak au pain nurun pusin ada tau te te kare ke mana men te kau punanga ya ada mana ini yang in ada kata umane jadi kita ora me tawana morar riki ibu kini pokok kini wakin dan dei kapitan na waki to norak o yana kari kin kamen tautak ibu kin ayo ai e pundiei pa ena karaka ki takar kamani a ko boy de mentakawa o merin da mero puningaya ana target ke na kur tautak ibu kin potukan o ti metuan ti kirak ana kono an ko bukin ai kai kana sikatmeroa an beparonga ora kai ibade ibu kan tararuan jakawa ni merawa ibu kan tororo angkai antai kanaro tigo dan kata umani ibu kan te bota kinakawa amerin ada merawa pon isua te semare uo te million ke tuwa te semare isua te kate bubo nantigo dan kata umani eka kawaki pa nataki pa mani boka ibun karikira ke agi din ke nos inaron te mais ayo boka ibu kin karikira ke mayoría kau tapura ke temulan partners apen nos inan to kata umane ibu kin te karikira ke sistema katarangkan te beti speaker karikira ke ibu kin nauroin te bodan nameta itu era nek ante pun kata umane pa te social welfare development Igual te akinna, patau te ayo, e te meto na karugui. Ngau kuri bukin spangana, ibukin karikira kian, te me uroi ino konte bota nameta, ina runda na katau mana. Ibukin uwa tanga ut me anua. Na ron puon te takataka. Te mani buki aki makuri, kita SFU. Te mani ni kara. Te mani ni mosirawa, ibuki aki amakuri sinanukun anarawa te tau te aka. Te buka no kaya mauku. Te buka no kaya ar. Te karikira ke bukan te takataka, punangaya ai oyoi ana putoka karikira ke tautea ka ibuki ara putan nameta yo anda makurun nako kibes. Ibukin uwa tanga ut manuwa akatawa kita mais tenebu ite million. Ngang ki yei tinanga katawa mani ibukin takatakan nakas uwa tanga uben nawa te mais te mewanua te simar de nawa te million. Yan ai asen kaisaka kisnesine ibukin dirigi ai kanako anoraki diaina pana karawa kinakon ina koko kinakon maisina tinebu ite million ate mais ate buya te million ina korok iron ana kampana tauteka are te KCTL ngata Kiribati Coconut Development Limited ta kawa kana si kawa pra tu tane ga ite de deputy speaker ta bunu na ora de tausaio ate poten nome Kiribati parengai elbin kai train de bai to wana enang contributing kai te KCTL ita pas mo wa pa nente o tanga te no no nga ro ta yai a KCTL singai te ana kampana te tau te ga wana te ke roi pa me bio pa a ka na ka pe mo ni bukin kapuan no na ka ko ta san ta ka ko nga te ro mo ti ro at the copper pare ayo ya pun kapuan te tau te me no tanga te no no nga ro ya ri to ko te be speaker ba ya pun po taina ita ko ba yai pun do na ta pe na nga o te KCTL no kon na rin ng pun ti matuan nga kangan kakamara gek mayroon te tun tauta mera penang ko kuri pa e kuri na bot te KCTL pa men te jiga yo anang angana mane te buina te million boto ka aron ponta kata kan te arina no kan men ra tau mane bu million e ke ti ka pa sen pun mane te bu million te KCTL te
te punya ada ya waktu bai dan sekarang hari kan na buat de ke si dia ino na yeminita ma te poroi aku ri ai to pai roi na bare na ya pun di kanang pun pai anang pun te pun ngai ai apa itu pai ya na kon na nga pun ka kan wa gina bente ate kan de bana ye ya ka pero man to se kin ga na bare si ka pa kasi te punya ti yo si do ngona te ka ni mo ya ka pa ai itu ko ba ena ponda nga ye rekiduri ya ngati te pai yo na ya pai ta kampana wa sekti bare nang pun ana pun kare kare ya kinat na run te po ka mirun tauta te man en po ka bugi ya ke mo kuri ka do to wa ki pa ne ke ka ki diri ka nero ayo ale ire ke na ka ta ngare ka uo do na ire ke teman ngani mo kuri sinan itu labor mobility scheme takawa kain tadi bugini pakamane tapi wa draki dikira kin tina kon mo kuri Australia New Sweden au apenda ko seno kwa kita tuwa ingota ki mawaki ni pakamane narun temane mo sirawa bugeta mo kuri sinan kun titautaka o ye takatara pa ena kirika kita kata mo ni buginu wa tanga o manua mente mais o penno o million na kon o metenua te million teman ni mo sirawa bugi aga mo ko sinan kun kidibas ana rapota sinan kun na rapota tautaka ewa kina kino nuota nona ewa kina kino nuota au metenua metakan teninga pa ena karikira kia te me uroi no ko ya rapota no meta nkaines mar mosinna rapota ka ide kire kirugia te boga ayo punta kampana aga vet registered ibukin aro ka akinaki kaimo o tan nakaw isnanu tan tararu kita observers kai bukin nakawa o tan mo kurin ta counselor second mayors are counselors ya sel na karabe pa kidiki ta kan pa da yo no kon no ko yata di dei the preschool o energi roya te mon en musirawa to war tanga ni me bubo yo ante manna gatoriki ndara kin tini kira ni mane ibukin na kadikira ke ayo tiri ka yo ka to waki pa enai ni kirana ngai yare na ka kirika ka giai na kon ro te million ibukin tiririki o tanga o mano iti me to tauta ka ni botoka ya bota kinaro ni non te mane ni bo ayo ta karana at the social stability fund ke te chet grant de mais to wana te million te be speaker se me to ni kinaya karineia anka kaita no ko yaro numane maro nene ibukin ya botoka ayangana no o yetara ruan karikira kia arapota nameta o pera tangira kia kiribas kina non tekati atre bako gata umane bugia ibukin ayamana kara karoki de mais wo me wo timiron ibukin wo tanga wo me no ayo ide kere na mais ndroi ade penentri ka yo ade penentri ka no wo tanga wo nawo a pagamane ina non tri kai to ka ka speaker to ka se to ngata ka to mo ri to basna mani ngare iri kin ta ka to mo ne sta sana ba ta ka to mo ne mauli ye ngan ta ka to mo na to na ri sarna ba development fund ayo ar ko war ni na bonda ni na bonda i boran ne weekend ko me ito ko ba ka ka sina mani ngana stek na ta ka to mo pare ek no ani panin to ai ta kan na ka to mo ne ki bes kana seki kare kare kia na ta ka to mo ne mungkin ta ingkar kita kin kita ada development fund buka de na ta por kin de que no gusta que no conti de tu que no ayan te yo de latam speaker kan te ka panau nga kai ta uno ko yerora me ya bento sinan ko aki apunti ma to nanganga ay po no kon kibas ibukin mo ta o manu ay nangana no ala development partners ay ko tan wo tanga te mi manu te mi jan ayo ari akini ai te mais te boboa abu mai sua te semare isua te miron ayo te mais ari pagayan idi no no the local contribution local contribution to the development fund LCT I don't know pa
Alas mga iko te mane. Wo wo te mune te milion na yu ari ke me ria ra development partners ni ku se me te gota kata umani bukin te recurring budget. Awun te overall national budget te bun wo si na on te mai se ono bo te me te nuwa te milion. Ita po te mai se nang ek wo ri te mai sa ne. Te te na te msi ba to ba. Te ka ka ga no re ka ba. No re ka rum ti ke rek. A ti ki rek. Te marung a to ko rek. Then te katau tau yo an te pote kare kamane abubo wo me tenu wat simare to wan te milion me te pote ka pena mane ari sante akinda mai sina ta abubo wo me tenu wat simare to wan te milion ai ngani ro ai kan te katau mane balance ibukin wo tenga wo maro tako ari pun karo ayu basta pun ka balance se ka tenga ba na na yon ara kare kamane ka na kona tau te pantero io ana te mato ne ka bon boy kidras te beti na tam swiga e ka o kina ba na te pa mi tau te ka io e ki me mesu kina ka ti matoan na kamerungan te mane ari na tau roi ai na tau roi ni ka wore ke ta kanganga yon kaiteran ka pena mane kia ka ta ngak kia girin non te katau mana yo ni balen oktoba wo tanga o benen mewa at bo tan kila ni mane at roi bukin te moguri ki te cash reserve ero on te mais wo bo wani vi ma wanu at se maria o te milion ni kaini se meta katau mane bukin wo tanga o manu an matata pa tinikila ni mane yo e kona ni katau rawa mane na kin te kapene mane ibukin isua te na makaina ni kai tere ka nganga e kana kuna ndo te pripirin ana kare kamane tau teaka ndiki yon ana kare kamane yon pakan ana kare kamane teaka ayo ai sentak na te monte pa te narundara yo sana de dan betanga ye kitu kunda te cash papa kai ya kan te buo te milion nani sukunde dara mo yo sita ayo te mais ari na tau roi pasino kilia kana na ye te kanga pa ina paka te kare kamane men te ako ke to ate ai ka dia kan te ngai ai yong kan ne kona mani ni no suwa te na mai te kan te nga ba tanto kin suwa te ke to ai mai le no ngok man te ai ya yo ka o kan te aron di piripiri te ka mane ka ro kin te ka mane e nai ya museo ke to ate kas pafa ari na tau roin ta no pa ina mani te ka nga na no te paka te mo mor ki men te kare kamane men tika agora no patara kin tin ngai ani gilan te mani no taira diri ka yo ena punti mato digira ke ngai tra kin te kare kamane men te ka e te mato de maro ni benen de toba diri ka yo at mai sin mane ari ke men te license te ka pon te bubo de no no te smare no te milion ngai tra te mais e ka tawo ke bukin te na makai nan te bubo wani bi na o te milion aron ya pun kan te ke tak te pa e to ko ba ayo at mai sa ai te ke na to ayo bukin te jik anga ngai sa ro no oktoba o ai te bubo de na o te smare no te milion ya i to ko ba u yon sak bukin te kare ka mane te ka daron diri bos me maina ona mane tania ki bas que de ref e te ima to te maro piripirina engan ki te bumane esen karo ki non te diga io de mais ona bui te milion ni kota ki maro ta ki te market don na dokin oktoba de diga io a te manantania ero con te mais to wana te simare onoa ruawa te bilion to wana te simare onoa ruawa te bilion kana sika po tawa na kora te manantania dokin te diriki anako wo tanga wo inawa mais sina to wana te simare onoa ake te bilion ai te ye pa te manantania esa encarga que hagan te mais onoa te kate bubwa ke rabota te mane ruabu inawa te simare to wana te milion ayo arena pun takana kona ba yo ante mais are kona butak kita te stress out the withdrawal policy and the money ndani
Ana simentira roi mais in tamane. Kuna busia ni kaines ma te kaini pai de bugini butan tamane tania. Kuna ando wala bumane de mais wa wi ma uwa te simara uwa te miro. E te kanne pataware askatawa pa sina busia ai sima onwa te simare. Ai sima onwa te miro ni ibugini wa tanga o me anua. E ponike ya ante mais asikona kin ngari yakaki pa sinabusa ayo e pon kota pa tau ta ayo e pon ka tau tau sikona roi ta mais ali na busa ibukin o tanga o na no na tata yang kan matam speaker para u ta bona u de speaker ma ali bona ba punta ka tau mana na bonga ta na bona no ana busi ngara kam ka ten ge yakik de yo kan nang tata yo ande parwa ka tamaro ibukin tai kana no ko isen ta kan ta ka ka mana ta ka tau mana o te rari ki yo ngani ta ka ga trangan arun ra wa ki rek ga yesa te ka tau mana yo sa no arun tin ko boira o te ni ka ngan to na ka ro waran de mana ka ana marun yai ko boira no ko ra ngai te rai ra ka pena mane pun te ka ka na ko to wana e pura no kon ar ka o te ka yo diki ngai na wo te ka te wo manera kari kemana? Ngai raka yuan na buat te kate buat manera kari kemana? Ini kan si mentia kau. Oh setaya, pak ane ini rotakin raka kari kemana? Ayo, anak pun kolor rotakin te kata umat. Ibu kabutan nawak mana kari kita tahu tak. Ijai kakain agak pandi. Rang kari kemana? Tahu tak? Pasongan rotak. Posongan na kirotak anai rotakin ada kari kemana mentia kau yo anta kari kemana kan apunia itu dua ika sendeke asendeke ndra kata asen wakin naron nasi terawan nawi declaration naron tuana pun kari kemana menera kau atian ta pun nakawa ibuki ya kai buke idad apun kabuburan digi ada kari kemana mentia kau inon kari kakira kian dik ada pai mentoko kona ada dike menera merau au ai pun kakayan nangan di sinakin ada tapo kia pera ngia pun dang man nai kabona down in menu no ya tan kari kira ke mai sinan engen nan ai teru wana dai bokon ibokon akan yesen manei yeta akan iga ase no kuliak me akai na no diki tetai elion tongan diki ayo e poni deke ke na maisin agi taun to kora awarun busin te makurin ni kona ni kipedi ai kai tetai awako engen nan ayo te pai ase mon pai e dinanun arawak te tauteka apo wayo ana rakatenua nte kai didi te beti madam speaker tauteka di mato nora yen na kakaukin karikia nanga karika mane ana di mato on kora mei te karika mane ni de karika mayo awa kin kai te bota kin mane ni nanon on karoi kanwan tayin ana suana ko bukin te vet ayaspa sen kapata kin diri kayo kanon to no ari bobogi ngari ke ta kari kemane pun nanga pun kamaingan te sas de vet no nation takin na mente FOB no kon de CIF pa yang roi ni da kanon te sua ke tawak e pa ina kin to anapa ina no nerte ono ayo akai na logi kaman akai na no ke mano kia ana kampane tauteka menjanga pai area nanuna pa area ingkai kapaka ayanga pai naruya te business no narun area te usayo agi de pire bukin suan temane po ada esen kapata kman warakan te ugayo ayo e kota anakamaguri onawaki au wota kin maguri ibun kama tuan ako koran narun teraru ayo anamane na kaupain te bodan nameta te katamaro yo ante suante mane me te sua in te vet
ena kuna kata maro hadi ana tararua ibu kita kari kemani aku bungan lagi na namane botan namet payangan tim atuan yang tim atu apusin ana waki ada tahu tiaka ade trikira ke ibu kita yo antai kanaro nana itre kan kita kapena man ai kuren tiakinna pa si steam atu di nanuna on parwa ana kapena man no tahu tiaka tuan kapena man kata maro aki ken kamaku ken makulia kinanun te kata umana iyo bukin trikira no ponte subsidy na konte corporate non nei sen kapara arengai enang dindake enang gain contribute te KCTO na konte corporate subsidy ayo karawagi pa nangana kita kampana KCTO kokora agat te kaya na kuana pa na karawa sipangana atape ne bukin ditakataka ale na kuna karawa ta idiki anangan karikitake agirikeke metakataka ikaw kina ba kung agin nakakororan the public private sector partnership kita wagin kari kita ki imelnaya tautea kami businesses meta target dari na puntawa wagin tayo business ni tera again mata ye ayo ina kuna ka wore kya ana ka pena man tautea ka mana ka tabetepe ikabes o ina kuna beragi ni idiki o inta pena akya kawak ibun kabutan nawak matararuan na botan namet taneng loro untukin au merolo te deputy speaker au inang karapa arun te nan arun te to momori karun nanau te merolo ayo narun te akin nare pun distata ayo ante te penang kawak ibu kina rabotan name te buin kipes aya sinakijak erori yera yero untukin ai main itu kita kubaya kunanda ya kunan nagarawati te kairu ana bura ana na pai muska o meroro ai kera pai na ga apusen peno korokoreia narun tarongan okasan te tatomane nang bura ai buginte kidibas buat tanga o mano pai mara korawara pergi mo meria te ministries ake amusen penin kota kebara karokin te tatomane na reisen te akinna eksi karo ita fan sikoroia na gapen rapatan ko tauter pare yang pun parents yang anda pun perindin ayah yang marun na yawak kata marun na kontra toma ayah pun di takarawa nang gura di kena kontra ministries lain ministries ngaben narun tabuto kaya sen karaoke di inon ta interpret sai takarawa men ko yara a roam the cabinet the presidents na minita narun na ya buto ame ya kaidi narun tarongan agar kasan di takautoman ibukin wo tanga won malu oh ai moraran na takarapan na ko ara tan ko tan sang buka ta different partners tema to ai amerlungien ka tema to aron ya poto ka taon te grant ti ta taking assistance ara pun ngai ya ka bi betaron de kasian ka kokoron roi ara wandara ka ta mo ni bukin ti kayo ako ano mon di ka ka angkan de last but not least ka ta pun ai pun na ko ya au tan mo ara pun ngai ya agi mesu pena korokorai tano to kana kamu udah kana kamu jadi kami tanya jadi kita panes intenta kata di kata umane itu mana ya mau udah kan ngai na yang ini tano ai dai nang karapa ya narun na sorbuk na kain te nepo te tera de nepo ni te pete mana kora kita narun merungia narun te kasande ta kamu udah apa te kata umane yo narun kata umane kano ayo pun na ana purika te kitibas ge getting a mai matanga i kana na ru para ayo ta ta mo na matanga ayo e puisia karawa ke taronga na korokora ke inon korokora yo amo kure ya rasa pun tenas kidibas ngayare era agar kana no ba ta ta mo na yo to ba ta ta mo na nang buang na bukin kidibas na usi na de ta kapai ya ke ta kapo na ba ya digi pun na este aquí smokuri na ndara arokona smokuri no korokora se kuna karawa karawa ta kapena mani dion na stoko pa sekunando ye ore na utare gidibas na konde ta kon boy mente ka te deputy speaker o te kara para bari kara uta ka kino na no garutu o te kantaninga ana ibu bo kai no konte na ka uta ka kinde ta ta umane de du gan lo ya de era bari ka banga ata ya ka bina yoro ngapen ana rebe apera nang tangira gidibas al te mau te roi atam era sabente kara
Korabata kami presidensia karinya kinam appropriation bill ane yasan vene takatang mani bukin wo tanga wabi meono kata mani bukin wo tanga wabi meni meono appropriation bill 2025 the budget speech today yo te ngaya te wasko te sate merake President, Madam Speaker, I got about this government business, the Madam Speaker, she copy in the speech there. kira yasan kare ke rongo pe anya mapuria kan office me kaina na office ta kami presidents panas pas pa na kami taumen ay ay akala pa hari te tirana hari te arkawen presidents ibukin te ana presentation de ingen na no me tau pata hapenen ka hawa ke according na on rule 60 terogi woa ta na kon de mani punga ya punga tirana hari te debate yana asena kon ganda rapai de mina kira Sesira ke okay kai. ngaya sena kon dara mas sira kan evini yana rota pepa ai manya sena kon dara sisiragi ya busin kami abnora aron te trana ren ke presentation era omen presenza en sira wata nan tare pona ka are atang tang eri ma kaurini kin kan mira tanti kam karinya ke pakama uringan silence mi tare pon ken vibrate ngaya sena kon dara sira kan temuan en da paka kilon te sati a karinya ki me tap to mi ante menne honorable tara ka to finga en ko te sati President Madam Speaker, okay po de mo sirak. To kan de ito po diaina. Pangroina. Yamuana meruro me de te kaninga te kan kamauri. Madam Speaker. Ya kamauri ko makain ng mobis. Kamauri de presidents, women de kain na cabinets. Ngayon na tante in kapere. Ya kamauri na makain ng makoro de tapto miyang. Ay puntahan ng ora kaya yung oraya. De tinga po ngayon, narana mewa sa bener mo mewa. Mary Akang ay tiyakan de sila kanin, tiyo tabi pa nang panabi. Kora de kakatonga, norakin na kamakuri na tao tiyaka, ay akimeni kangari. Kakuro inanon na ramosinano, ay kinarap makuro, ay tabto miyang. Pero nito karo kaway, o katumero akin kaya, SKH, kaya day. De sila, gayaro ko pa yung makuri kabubura men to mewa. Ako nang tera kimi ang makurian kata merwa on de meren wani kibe rapa medam Korabata sati ena ke akam sira kayu ron teminit ente pota kini makuri bukin dongorong itu men nama mana honorable Alexander Tiapa ena koim teminita. Koraba Madam the Speaker, I was select ako di aripon di temon kaya kayu daw dia. Pun panara ben kamauri yari tay me ateru aripon daw sa timi aterep di tagi mara unumane kain tignes ara meya mana councilor kain na berin kapen an kamauri on ka katikiraw ara tamare ya korong kain tinugi me uan ni min katapuan tamayon an kamauri kami na berin mauri Mary ayo kaya kan select au pota kini makuri yasen wakina anu darunga na takampana hari enakarowa kawain tentu yang ibukin kakayan angaroin karawan temakuri kata meru anak kon dalam mere ngani kibat gukuri ina ben takin apa esa ngagi karawan tamni temere ngani kibat wata kata upu ibukin takari kayu takapenya nipai wagi ngai upu takin makuri ya pun karikian mana nakin takari kayu sebai korabata teminita pokan nam sira te mandai te sati korwa Madam Speaker o yogi ako ra kagini kaya kai de Madam Speaker ki akai si smeroro de de yo angai yasa ya kamesa de pepero ngaki yasa pepero ngaki wagi na de pepero nga o ngai ako ri kina betam de kai de mere ari takia yon darap makora de to mi angira kina itaw de minute andaron na kaya ko ri kina ana tani makuri na staff naron na ya kamakuri wakan de silak to ri kin de mere ay ina per kari kina do wana bubura e poni mena pe yande de minute kana esa ura ke de karawa kin pe to wap ata kan tani ka payo ya kamen wa kin pe karawa kin kana ya kasini sini ya kin pe yana ke bare mane na pon de KPA ke asa mane na kana to ay na pe ni kai tu tarari ya ki pera mo ari
te bukan de sinagan de Madam Speaker arap. Ora pati sati, te minita. Ora sedai di Madam the Speaker, era ba bukan sedai ako di ito ba ibon it goes without saying ba ada kana kita kama kuria kan ro ito opportunity sedai atau dia kayu dari apa ini wake sedai air ke wak me teter esa na tamin esa na te darong yo teter darong kalau bila bari arom di sini ke esa aro nanda sedai pakarna dia kan dia kakaya kita dia kan tidak mana lagi sedai ayah sekretar dari na tawo ke ana beren ko ikar ke ay aro kono bete tira ayo akne kene bantira darongan akne ke sedai rona tu wow sedai ko ito ba ti ipon ora ka tu wow ke ina bete ano akne ke bi sen wakin ya sen na kana sen di ba ti tira kita iri yo ari ko ten ka iri ba kain ti channel re we sedai ay ko ka nang kami to iri ka na rar darongan ngai sedai igin kai ye ta kama kuri re na ko ndabo ke sedai ayari ina ka sedai ti tira seti Ota jadi tanti tahu kan ini lagi ini lagi di takari ke sebenarnya apa asli step indah setiap waktu itu apa dulu kan sebenarnya Eropa hari hari apa mau kuri ini yang kita kan sebenarnya orang kan ya as nanti lagi na asli saya kan sebenarnya ayari itu wap sebenarnya sebenarnya rakan tenar sebenarnya sebenarnya dia kan jadi dia sebenarnya orang yang sebenarnya tidak jauh sebenarnya jadi angin teh ya kaya mata wai bai sen kan baron au bor no au ora kayo au temen wong resa dai yari nak ro me di sedi pa ane makan on de baron eso wasi sedai wa job tu di sedai era Ora pati minita bukan harus strike takawan tay sati. Raba Madam Speaker ko sa pun ka kai tawrik pun ditan paran de kai taw was tawar te ka de minita tawar te ka de minita ni maguriak si sinaki naron dari dia kinda sinaki ro amna ke si tawa de te nara dia kan bare maguri ta mari nara be naron de dai ena ngroi yare pun de kai tawrik pun nakon de taw te kayo pun de man ya waine kain de cabinet de yai adi me to ani be be ke asa ni be maina o maguri ya ai naron dai to band ba ya kawak de Madam Speaker sekarang bara sa kasukwa ade de cabinet ko de minita me na kora ka pun de taw te kayo bukin de maguri Nara bawa ke bukan de sida gitu, Madam Speaker. Ora pati te sati, te minita. Era de Madam the Speaker era de arun de panat sedia kan itu dua miang kaya no sedai no pura ni makuri ngapun ora kaya no pura ni sedai oke ta draw sedai nore te akin de ta ko de skole kono ora ka drati to tu wabu ya mo sera de darong yo de sedai ye ana proposo de channel we ware narin karon ana wa ngayar si ito wa akan no de dua miang sedai pan kan ya darong agroi dari area yang waki mare takangan dari ba di UX sedari kan di kan tebo mari bom ya kamera dari dari tebo ngayar ngayi ye sinen tu tanan sedari ma ade ina waki la bar tak dari ini harus sesen musi no yara ara patna sakana aka atau roi anang ni tebo ya nan ngasana baru nak dari kita bare arena tu wa mari dari ba waki la betara ina waki de karon tu wa mari dari itu ngayi bena isi la ke sedari Ronde tu miang sedai tu pakai nang tu miang sedai. Esa ni viene yang dah. Ayar itu kau di pakai teknik sedai. Ya sugino ni pun makai no pura ni makuri. Dikau kampanari kada dia kedai. Rora di channel we sedai. Anang ayah bukan kita sedai. Ada sepuluh tiga tu anda. Kata ini yang apa? Sena use. Sena buang anak. Kaya orang tanah buang orang mana? Anara. Anak misi dekat. Sekarang itu orang tak kampanari sedai. Padahal ibu buk. Isa nak nurun lebih kau ni buat dari ya yang kuring. Pak ya pun taparin kawan kawat itu agi buset ya kira tak tahu mana sedai pun yang karoin sedai yang pun kata parin kawan dari awal kumari sedai pun ya kata parin tak kau hari tapun dari sedai ya kai tahu yang tak parin sedai itu apa yang nak karoin tera karoin kawan itu aku saya yang karoin karena ane temerai yang tak ada yang ada tera sesuai itu tera sesuai ya dari ya tak ada yang apa Senawak ni karon tu mere, jangan dari. Ambil apa yang mau kurang kisah baik. Ayat inak tu ramen, dikit setiap tu tu miang, baik tu bah nak makro, ini tekan dengan kisah baik. Ora pati minita. Hai kai puna ya rawak na nanti sati may taptu miang sinan on na sira karimina re tapya kai kilom te sati may makin te menna honorable pinto kasa ena ko te sati.
Korapati Deputy Madam Speaker. Tayo main na ito baka ako si Chere kaya ng pano up na tuwan. Punde pa narita yung makain at ako magin. Hindi ko tayo materuwa at timinita. Unay apun kain magin hindi ko tayo matimay kahit na council. Tayo baka tapanahan kami ulit ako yung ano mo ako hindi presidency akademik. Tako woman minita. Tidak takatera tanti ay marari kina ko yung Deputy Speaker makain mo absent tayo. Kanda pa rin na ulit. Mary, Ako yung kano ate kano siya kaya abmetuan. Hinukan makin. Nako tapon takakor. Nabusi at militar tape na. Kaya kunahan ka buwan hagiti tinamayan. Pati tapon ka po. Ibugin pa niya o ikari kita po. Kora pa Madam Speaker. Deputy Madam Speaker. korapate sate ena kegagam sira kayo iron temetan te pota kini makuri ibu kinti akawa ako pa inala merawa honor pori para taki siwa ena pa temeneta Korapa Deputy Madam Speaker, ko sa risi tayo ng panahon kami out. Tadi tayo marawang sa tayo, kanya rab mo oro, ko kanya rabis. Nuwa ta nakoy yung panahon kami out, yung mga mirong, kanya mabis, presidential government. Ngayon nga pa, isabihin mo na yan, manipam, tamaron tayo nga po ngayon. Ang nabalan ni out. Mary Ko era ba ti ayo ka kan ti ana sila ki sati kan ti teman may makin. Speaker ini ni ko rin ko mo ti sati ya ni teman may makin. Pa esa au buta ki makuri ni karo ti ka kai. Ki te mate pai na kon tenamo ina u te nga u bimao. Mi te mate pai ayo ai kunia ki pa ena koroi te ka pope. Ti bugin ti kera boki. A te peneo non tenamo yo. Korapa harbo te vi malsi. korapate meneta te sate pokana msrak Korapa Deputy Madam Speaker ay ko kinang kahit ako ti military akademik. May kain na tapon mo ko din naroon ti kaya kante ti sila kariya sin kabina yon ti nga po ngayon ti Deputy Speaker. Deputy Madam Speaker. Ira ni kahit ako rin naroon ti CV yari asan sino kon mo tanga wo pimaw. Mataw ti sila king kande pare ande tayo as ko pa ngaya iring na ko ro minti ti CV yari ko kan. O kon na po siya ti minita. Kaya nori pa iring tamaro minti kangatirangkan ti step kiti nari minang kan pa kan nung rakan magin kay iring tamaro minti CV ya. Inawagin ni ngay atau ang kanaro pa inawag atau ano kun ni ngay. Kora ba Deputy Madam sate meneta Ko era ba ti bukan ti sila ki Deputy Madam Speaker. Di na ko ro yo do kaya sing ro ki on na mo ko sa ti ka ni at sila ngan na ka ba tirangan dari mi. Ito ba era ni mata da no ti ka ti Deputy Madam Speaker dari na ko ro yo on ti penyo ti kire bu ga pa ri te bu. Ye te bu te en ka penyo man kana na kain no ki. Ay tira aron ka ro ki na ki na ma wuta ki ki pati be pan ka ki ki yon. Wini ka ki en to na man ti sluice cage na ro ki an na ana pulis ti ranari ti lamuan jero pa na nei ndo yo na ro ki ro akan pai ka kita ke pa kuna team man tu na ro ki asani men ti en ka ni bare do na nang ro ki en be pan na nari ka ki mungkin teran ti tira ayu yai ita de bawa ka kuna nuak to akan na kuna mon nuak mare naron ita ki na yai ki mas kapan man kapan man ngan dai ka na to ro ma karoi roi an ma usri par be ban an busi teran man po kono kai sa kai dita ki ma sati yon kapan no kon dai ma kan tani para ni bubuk no kon po kon te ka kan te sisrek korwati te di mas korapate meneta te sate pokana msrak takawatay Propati Deputy Madam Speaker ako ikang kahit awari ti minute naroon na kami atat. Ito ikan nari naroon kaya yay nakatara-tara ti buta kini mga kurayo bukin mga ranari kanga mga buta kira-kiran ti takabayan naman ito ay asan ko noon try minute CV ay okay. Ari sa kasuwa nakot ni minute.
Asa kaso kuna ben kon tau tia pa terang ke kon anora ke yo na kon tuta ya wata pa ngon ne kon anora ke min tena mo yo pantai ka ano kon nar nari sesel maruro kin nar pantai ka ano ko ya kon an do ko de ben ya wa ya ara ni bura kai ke ya ro ko bate tia wata ke atau terari ke ngate te tani ngape ara ngate kurina ka ginti ke muari e be sinontra te tena mona me yo ke hangai kai I kai ka abon din na to ni tai Terminal betul ya. Sian itu, tiba-tiba macam speaker bukan dia sirak korap. Korabate sati, te meneta? Era pati di mana sih? Ngai ya ni kan konon de toa ke mi. De taro ngaki na makaroki na. Wa kon dikin manen. De tengantani apa sinora kakao kin nai kai. Yai nora kin kakao kin nai kai na moro ka seksi makin. Pa ni moro ka ba. Ngai ya ji sinaka de dan hari mo ni pai aron kabesian. Tai na ma ni ngai ya na waki. Sa non de ya wa ko ma inon tai. Ang sakanta niya pas na ako ang kibali ni gakoro yun niya pa ako ang anti ka pa arpo namin ta kanamin ay harap mo ko tawanan ti asa no na tagi na sarita gi ma sati anang naro iti yan ka taya kinawaki ka the timeline na nawaki to ti mo ko to na to na on there yata the progress ki tuaki na kiyon. Tawakan din tabi ti asa o yan dito game sa ti. Ako ra ti. Tabi man. Korabate te meneta? Ya pun raw na lang te sati may makin, sinalakon ka na rasira karimina, at tabi ka kiron te sati, karinya ki te menda may yonoto, honor po dito tayo ramena ko yung te sati. Korabate, atam te bisi speaker, manyan na kanako ati usirag ya. Kung naman na tin. Tengah na ayo ya pun nangat di nuot ta kamauri na may to no kaim di speaker makain di mobis dia ite met presidents mauri ko ni ta kaumen ng presidents minita dilitan ta kaiter o tanting kapen atan ora ran raw ya mewa Yesu Kristo kan na ben ni mauri ako ra ba ayo kan ta kan na usisirak ya pun nang ga ino no ki engine craft ibugin wotagi ni bayi ay karawawata Nanti kaibu kan kalau kuak siapa narun jetruat wah mai sidik nabusia teminita baya kona nora diain katian kadikian anak keberade itu bude dia metam speaker baya ibu itu korubu kan kadikian anak launching craft council dan donoto ibu kin topakin kangang ai kai tayok A mic te sati? A mic. Ngaya korapa. Nenagayakam sila kayo, iron te meritan te pota kin makuri bukin katein na pera tau te akin anwa ono po eri te kais ako yung te merita. Madam Speaker, ya kan kawata I kamauri ke asa ni mo may mau yerita ime kain da ba tarawate ina yeta rita ke meta pota kin makuri riyate bukin ate tayo pota ki bukin kate ya tau te kai nanwa nanga te panani kamauri na koi rangai ra kain tamani pa ayo ai puri kain ki pesa ke haungra anda ba ni mauri Di hayo o ke ka ka tau te ka the speaker ako kariniak ikurei in kaunga te seti ya kariniak me yonoto pa tau roi o tapu ni makuri dinanua te pupusi ayo krap korapa te merita po kan sila kita mantay te sati. Berapa tebe di Madam Speaker? Inang kukuray na nungo anak kaya kati tau kaya kang kay. Kunan man nanu ara pupusi ayo inari nanoy. Ke tebe di Madam Speaker. Naron tayo kasan nako inang dawat at saka puni pay. Pay nako ti post naruro na ti sakapin na to ba nang tapon no tira. Ara raw ari ngayari. Kangay pun na yo kay nonon di kansan no to at tinasin no to kun pupusi nga ako nanda. Yang wagi degen ya pun jalan jumlah dan ina pun ina situ wana ako na ya penina kangaya wa ko ye tira ti drouting ayar na busia ti to me ana me anda ni na na busia yo irona tayo Korapa te sati te merita. rapa te seti bukan na sira ki ako ta kawa kita sika para to utara ta karikira ke ayo aya mga kaya kare ke are puri kantari ngai
Ko te tante takarikira kayo wa anakarikira kami tauta kayo no wa tanga te primer wa. Ha kanga punte yang ongke mon wa kira takarikira kayo ba anasi karikira na koya ab makuro ke yai ayas makuro te Madam Speaker. Ako inanon te tawak hari kini pai ka yo kanga yan orak ta naron na representative marevia te sati ya karinek kanga ay ka asan ko sa kun napaya rik pun kay nanuan ta te tapay ke ta te tapay ayo te landing craft pa na kunan ibobok ke ta isagi ta te ana pepe sa may mine na si save te smaguro na ta te tayo yan ora kiri kanga kunan mga kunan di ke pat kanga ta te ke ta te tapay nurak men ta kay buke na kontep yai kami tapay yan asan ko roya ukurak ke ay ta ko ba aning kan de kanga naron na asan ko roya ki merake ke ita ko ba yai apa kana asa ada yang kuas supaya ang ayan orak pangaya pun ya ini kibukina ke nang saksi bukin te ta te tutu mana ko asmagoro ma ya ini kibukina na bunga na bukin karayan ka ako ayang ko kan nane sa sa makuria asneng mga pun karukuan kan de pa ita bubusi ako kinarama te sate pa ita uroin mana na ata inora dia ina tau te kan te yo atau ya yang aroin na pa ma taina ade yang aroin kurap Korapa te merita bukan dalam seragi sate. Berapa metam de business speaker? Yan ang inikay tao na kundi. Timinita. Muran di, tameruan di. Aya. Ibubog yon di, takangang. Ipunjoin kangang. At di, tapay puto ka nga na usira ki di. Nakauwan tayo di. Metam speaker. Kundi. Kaya rin nanuang kayo di, nakamedabay yo. Kangayay, nanuran kan karaka. Sige, jes mo ko ba? Yung nanuran kan musiya na beto. Araw-araw kinaluntay na kaya siya di. Antayari, kiyate. Sekonangan dito, ang ayari gina pati na usiyo ara gina konta bitu ya kan tatiyo gini pa itutan. Ayari kan, ya kami te bay atirangi, siya usiya ne. Konan kami te bay ari, ya konari gino sino ko may menjes ma ko do na kon tetapo te bitu ya. Korap. Ay. Korapa te sate te merita. Ko era pa hanapukan na sila kaya ore pun nang ibo kinap na ko te kangayang bukin wakinan pai kay ako ari ati landing graph ari aposan ka buwak inte tayo ari asan ni nanon ni baya te ara kausira ta ko ay yaki kanga te takabore pai pa yaki to osina ko ge na kon te kanga te open sea ke ta open sea immense design by si bukin te nanon te na ke atawa nga te mga te specification na po ke ata sinakunan taray pa yang ma inadya na ba nataya te sa tayo tanong ora pa kakaya kini baik ya pun ang kanganga ke te tami inte tayo yu me sina kapanya harakona ke ni kapanya harakona me ratani makuri ni kakaya tamoy na at kataubo ya po ya kanga inakonan ke atapo de mga punting de paskuni apa hirang kura-kura takangangan de tonde tami ya sanak ke pato hirang inawawatan me ya kitau me harun de tinsin dari inakabusa ke ay tahu makan de peka silen nanon de tapay sa san makin de tayo de Madam Speaker may kita kang tahu ba ane ay po nganan may sa mga katayan taray pa inakunan nusin ako meto may yunoto ako tapto ke may inari pare po ipondong rasa sa lutan kurap Korapa te merita bukan dalam seragi tak kebanyakan tayo te sate. Berapa de biti Madam Speaker? Yan ang kay tao di. Timilan orang bismayan ka nga di. Bubusiya ng kay nanon di yunoto ayo. Saka tigarawa de minita. Kaya na natabunin mo ako di. Nanon di spangay ayo. Korap iya to kita. Korapa te sate te merita. ay pa atray atay kakawag kina pa pare inanon takari kina kayo mais te kanga te tanan line ministry aris mabuli mga ay kaya ari bod te communication dari pun tapi na kapatan kay buke pa ana biri naron dari konanon na antay di kay kana iri kire tapos the finance buke te takari kina kurap Korapa te merita kaya pun penye te aron te sisira ki ane sana kona rasira kari mina ana na te baka giron te sate me makin te menna e honorable pinto kasa ena ko te sate. Korapa rin ka tibiti Madam Speaker. Yung kanya usira kaya nampan wop me metawan ya kangay te kana. At metawan pupusi ka na pera makin mekyop ibukin tangirakin kata mearo akin na yarawa ndor.
Kung nanti kan ipupuk tau tiak, bukan kinakin, makari kawari bigay diki, arawai kay tayo, kurapati tiba-tiba Madam Speaker. Korapate sate yana kaya kakam sila kayo iron teminita. Deputa kini makuri bukin dongorong itu mena mana nga Honorable Alexander tiapo yana kayong teminita. Prova, Madam Deputy Speaker, ayo kaya kan na susira kita tarungai makin ada persedi. Opo na kini makuri, ya kakuha kaya makin makuri kata naro nakon anarawa noro makin nakiep. Hati metua nonon tangiri apa enawaki makuri kata naro nakon rawan noro. Payangan ben roy ang ben roy tan kabungana on kona na ben ibobo ginakon kalkon kako na tay kararigi aki akayan wagi rokoyen zero atawi melmer makin mekibu napun din inanun tekase sa yon makuri bebarong ibugin makuri kada maro nakon rawa ndoro nikapani yon kiri besedai Korapate minita bukan nam select temuantai te sate. Koraba tiba-tiba Madam Speaker, ikaw ay kahit awari kita, timinit ya kadinek, ada ngaya tergua tayo. Kasi bukan disirek ba, nasi karak tutan, tiba-tiba Madam Speaker pare, sebenarnya ko, yon natara makin mekib, kain nera rari komite. Open door roy takang roy tayari. Pan suguri tari, libet bos, kang man ako rin ako kip. Pati terawari si katiyan din ako ya pendain yari pa no ya tangira karewa kawari kiyan dit kasi mga ro koy makin yari kip ayoran ako anan na kana ayura kung nakangando ko tiap ki Ay, wakan ako ang kanya. kan Bukan nam select. siragan na kay pa era pa tau tiaka pa yakarin na inon na ra mga tawa na plan ni kitawa na katartar ki ataw na ko nga kanya kang na makido ang kanya ti katartar tayo sabe ti parap Korapate sate teminita. Prova, Madam Deputy Speaker, ako ayo tu wana de rate te sila karang ko te nakon teos de sa bay ayasan kata ako naron kataan pero nga ka sa bay sa sen katin an kan kaya resolution ni sa bay aya sa sen engage ay to ako kaya karin ako na select sa dimi no tat para pun kabarbarari me yer kamparas katin engage sa ako rin dingin karikat de machine wasiya kara kayo de machine nari enako na enati ko na sak ko na ari enako na ko ya kin mo kay sa bay me an sa sen an pun to yes to ba even sa sen garong aro na sa bay sa sen karwal meron yo na ki gusto ko ba stara ya ba ano ko na an giverti tra sa bay ay di naron ite akin na an do sa garong ay tay ya sara garong ay ya to roy ay ani ya sen karwal di sa bay ya to roy di garong apa serangan kaya mo ayo pa ayo to sa kay na yo mo okay pa ako di to minan sa bay di tadi yakin na makin ya sa ini no kan dayo na sa bay na kip apun kaben tapo so wat nanda ang kayo nanda eh kana ti yakin si yakin na patayo ani no kan ti tayo asto ba yang flow kan dra karog ni sa bay ini ba kan tinang ko dra ya sa bay ani na ba ya sa ben stampan kan sa bay ayan to ba an de ka stok ba yang kayo no ti yakin gay ba ara many times sa bay on ni ka sa bay the infrastructure the very time ini ki bareng de sa bay awan sa bendari sa bay ayan to ba enak ron sa ti Korapate minita bukan nam select takawatay te sate. Para pati tiba-tiba Madam Speaker. Ako ay kahit ako tiba-tiba ang ayo tiba-tiba arong okay. Hari naroon na tayo na men kita ay nairawari ki aron tarakin at si tiba-tiba Madam Speaker. May ito ba kanya na yawap makuro. To ayo ay nang kakawagiri ki. Hari tes makuro. Ito yon at sa bed. At ito ba ngayon na pati tuwa na may bukod na pamakuro ni kilipas ay ka sa ginam. Okay. Hari na si busi at minitang kana ko nan taramu ayo ba. Tirahan ibubukin tayo, ito ibukin si karibu kang kawari puyan diki, araraway kahit sa bay, korap. Korapate sate teminita. Prova, Madam Deputy Speaker, ako sila ginot na nakangamagin agyo sa bay
naron ya arang ngate yana ba kain ta umarin ke ana ta kinda sina ye te be ye mondrik irora ke asas wa ona sa ona magna sa ba ngai to ba enak ro makin pare ponte be ye na kain no irora sa ta te isu ke na ai si ka kain kan pain as to ba kana once ergano ito ya karo nga sa ba ngai ya sa ra daro nga sa ba sa sen ka sa kabina sa ba Ayan, ro makin. Punar na basri ni pero nga mo boy mana sinonda. Sinon karo yang kabel na ko yang gitu bes. Ani to kawas ka rin kabel karo on yesen takatan bero na kain di chance bay kain di KPA. Dapat ay stock ban na rin kaya mati di drive sa bay. O ye dapat di warum sa bay ba ani to pati kay punta kayo sa bay sinapun sinataran ban sa bay. Ma akit anak makin akip sa bay na tiyakin. Kanuan tayo assess tayo kabel ni tayo tangtang ang gusto ba sa kariyam trabaho sa bahay ani esa no way out of tubutagin aldi tamarin ano tayo na yay trabatas kari kaya ato ay ko rin bay bubura nungwa an na kakurin no ni try kay so ba na ko nun umagiroy aron Pilipin takamo ko rin ang trabaho sa bahay Kurapat minita bukan nam sirak. Aya, senakon kan rasira karimina, ada tapi kaki dong tesate ngayon oto timenne ona po rite ta yurami enak ko tesate. Kayo kan tayo kan na usisirak. Ang pana, api mesu ani natam tibi speaker. Napusya minita, tapin, ana tapon ni makuri. Kenakin daw ani kay buke. Kay yape wa oto. Ipon nang kay nano adik, kananuan na raw. Yaw nga ni kan di kita kay buke. Kaneroro. Ani kona ni pesi temakuri arik ni kona norak tayo ni kaanganga ang kana iyay Kurapate sati nakakakam sila kayo yung timinit na pota kin makuri bukin dongorong ito men mamana Honorable Alexander Tiapo. Erawa meron de speaker yo kaya kan section dia kan may noto de men makuri ka tumaro na kon rawan roro punto wana te pai kura kainan wakina na makurin kiribes ni kapet. Igurin tayo na pati daw tayo na nauputa kini makuri. On ita kima ana kampana at kiribes Port Authority the KPA. Waking kay kabuponga at pero ngay bukin tupakin takanga tatang aki yon kiribes sayo. Takanta ni nga papa pa nsan pero nga sinakona bun karikia arakay bukin kinraw ibukin kiribes habon sa bay. Kurapat minita tesate po kan nam sirak temontay. Berapa tapi Madam Speaker, yan ang inikay tawo at minita kalinya kimenti. Ala tapi na ayo ginora kinti. Pero ngayon kinakinta yan daw. Tawani ka putaki di best. Ako agi at po kan usila may pun city. Kati kiroy no kon na iya pero nga tirang ya katabi ayo bayangan de. Ito baga ka. Kurapat tesate teminita. Era iskarapa panado noton na nangati kaya no ko sa baryo ko koron no nay ako ari asan ni kay sa baryo ay ako ngayaw kay no putang ni makuri ron mo kundi dai di kan na kaman ti KBA sa mga panamo noto pun kayo ni kita sa dai para sa pun dai pa erang kura tangila kinte tiakin di ar very time di para sa dai wo mano ko ber arang daw ta kangan ko na mo ko awara kinte tori de baryo ta anda sa tapun Kaya sa bayo tuwan sa kangas mo nila tayo. Tuwan di ba yung kasusuran ko sila nakakasan ko pa. Ngayon kayo kilibes. Sarakanga di climate change. Huwag narakanga ng kuwa. Puno nga may anak ko. Meron na pera. Aron tin na pera. Tabang ewan na daw eh. Meron yung tinabi sa pera. Ngayon ito ko ba inarang tang maka aron kayo ng kilibes ko tidiray. Awan sila team na to. Ang develop yakin solution sa kesta po kaya project ya kesta ba eno ko na very ardan po kami sa nugo rigi ara partner sa ki ana nora tangin ana tangilan na yo bugin abera agri ba sa ba era Kurapat minita ay sinakon kan rasira karimina. Ari na tabi ka kirong te sa te may nonos te men honor poster kirimya tapa yan ako yung te sa te. Tche ako pasin na baway ayo sirak. Jadi bos wan na au sinte kibes nga buto kina na waki na au sinte kamanruta yesen sina kongkai. Mai siang on katamaro
atora me bokona kaini sina akenya tua yon manen nenaina no tain tini ako au ekona ni kariga ka ka ni kawai au sirak usmaya ti yang ayu tau teka atau roi no de bio na kon tau sin mungkin adianon Korapate satei ena ke aga kamsira kayo iron timineta ipukin to pota kin makuri ipukin katei na pera tau te aga inanwa Honorable Harry Takais ena ko timineta. Kuraba, Madam Speaker, hayo kaya kanda na sirak de sati hari na may nonos. Temanda. The Speaker ako rin taurayo tapo ni makuri di nanwa di repos mat the recommendation ni kainis mat the swa ibukin manen na nainano kita the campaign finance laws. Korapate mineta poka nam sirak te mantai to satei dapat kaya the speaker ai ikan siak kiana bare deteka ayangoya ayong kay tingnya nga daw ta kanday na kung ano ko to busi ana yangoya na yangoya ikan siakin na pa ene yangoya pa na karawan na kena yangoya pa na karawan na kena nga na karoya te yok korapate satei timineta Arawa de bukan na sirak de sati ya karinya ki may nonos ako. Are ta ge anda ande ta yo are poria isua isa poisan koroi ke ita ko pa de naru na ta de sati kanga akia mo kanga te ana ngani ka boni pa ya kanga sa sandori ke me ko are sirak pan sina koroi ke sina ki mere ane kanuan kai ka usan te ta yo asina usa sina marurua kinna mara kurak naru na isuangak kanga ita ko pa akia mo takangang apun ia isua ai ka asa ni kona kangan pun dah ni kona ni kai tarai wa kini ba ka ni kawai ya kena kaines ma wa kin tiri ni ngai are tante tai mo ayo pun ta semua yang roi ma yari pare pun kan wan tamakuri ma te ka na ko are wasa de sate ke ma yari pare naru dari te akinna ka na ko ile yari pas kasukwa pas tarai ke ma ye mo kai tai tai kurap korapate mineta te satei Então, pero te que essa vai para ter nge aonde kaya sine yang oya na e wa de tuang ka ya kita kira karon ya ko yang oya awan kaya sebai de na akake ya di bos ya karawak men to ban wata ari tau bai yo te bai ya tangira pe oni sek di ni yo ada para kiri bes andam kaya ahia na ko timineta Era aria ki kani ngau tega me sati ya kari ne ki mai no nos ke pare ba kana te ta kamon ware ta pan na yango o ngai na te tau tega se ka puta tawa ki te yo spontana na ba roi te tawa ke se me nei na no na se sente akinda o ye suwa kana asa ni veni ke o kana arona bana wa ki kamerato ye te bank ke kana ko boni kari na te mane ke to ye te float wa kina kina no te to wa kina ka mewa e apu detect na te bank o man tai ni kunia pa e pure ka wa inta mane ke e te tonte te yo ka kiri pesen te yo ya ri pare pon na yango ta ka mon wareta sina bu semaya na naro na ite akina sina noria pasi sina ka mete paia pandaro na yesan te akina sta pas mu ngoroi suwa ai ka sasan wa ki manga te yo yai itera ta pewa kana naro na ka kana ro met ta ngai irang kunen na sirak de sate pa ira roma to aki pata yak giras ke me naru na yesa songa akiat irang giras o ye tabo ai kana asu arun girasin narawa korap korapate mineta poka nam sirak ta kapanyan tai to satei vai tere ani o tauta sa vai na si warga tauta na kanon di bos ayo ge emphasize ki ye ete akinak pa ke taben tan karinek ka peni mani yon ne ya kan teni ak o ka si ba ire ki ne ya mani ya kan se bai awan to wana de tu ayo ya ne to ko da ka ni kawe ne ka dan se bai ayak yang kai se bai wan awan te akinak si bu the bribing na go campaign na le na yaman
Sa te ko kana ko kanam Se sisra. siraki ko ka kiwea te aka ni ko wan pa ri ni ani gribes. Korapati sa te po kanam kaya kan tisra kita minita. Ika ke pangai dei ro rai kai ni ka ben ya ke ro. Saki koroi. Ta na ye ya tai ba koroi. Ta pun na tai. Ke. Ma ake to wani ki bes. O tante ke anga rai ya. Ye ya mane. Atau ya anga na ki mai ya. Ma pun kira kai na jo meta. Mungkin din na kona. Jauh sai. O ye ke tai. Mangkana ya tai ya. O ke katiri ya pantai. Mangai ya tai ya ta pun na tai. Ke. Era Korapat ay ya usi yere tante yin kona usi kona no are yarari sa kawakina tira ngaira kesa kitete tante kya kitete sa kawakina tira me yandara ara kain ta ta ka ko ko pa yangan raw nanon mania perayo sa kona rasira kari mina re ta ka kiro unte sa timi makinya kari nek temenna on rabo pinto kasa ena ko imte sati Korapati speaker ya kan kita kan timet nwakin te sim na katatar data ya ta kan busia te minita ako nan an kare ke ana ibubo ko kon tis takay na no yo te yo koraba tibeti matum speaker korapati sati na kaya kakam sira kayo iron te minita de botakin mapuri bukina tapanin ape o kari kirakian te ununigi honorable to kay pure ape ko ena ko imte minita Rapa Deputy Madam Speaker, ay mana na kaya kan select the sati ya kan nek the men may makin apun panan ta kamau no kam the Madam Deputy Speaker na kan nam taipora presidents ta women hitan ta kaitara amini ta ni kapen ya tante na ke ora te yo ni panan te meu marung anara na mi mitom anara na nauri oyo kaya kan na select the sati ya kan nek men ta tautea si tauroni po kinta tai ere ke ye me tatan kai nanon ta katara ai nanon peila akora pa Madam Speaker korapati minita po kanam sira te mantai te sati ba tibeti matum speaker ko ka ta uti minita naron na kaya kare ite kin pa ya taurai naron ka mata ta kin di pega akan nogi an tisira ke yot sabai tibeti matum speaker ko di kapan tangira kin ta katara te tibeti matum speaker pun pa ye ako nande gina on tuwan matuwan te dik sabai ma de yo ye kanga cases sa kana asan an wakin ki yon mungkin ngai rangin kura-kura de kin ma tangira kin te katara yon abara mungkin yari to kana ro pataw na ke asan ko yon de minita to yo busia na pante yo patarang ke kunan norayo norayo na pa kunan karakwana tan mo kuri ani karo ta katara mungkin kanga kaitan te tang meria kainte ba yon kanga tangiragin mga karawagin te terari toy morari te sentinanda ba akana aris na giron tawta korba tibti Madam Speaker korapati sati te minita Rapa Deputy Madam Speaker an bukan na select sati ya kan nek akan no wakin rapatan ta katara na natap ay to ba ye ke me tatan de buusin kainis me apa ke atang dion te powi ya kan no ki sapatan te sima tatara men ratap ay bukin ayo ayai aron pai kawaina te kawakin tapatan te ransen iya tan katara ane na kuna ni manenda te coach ke wa ke kan no ta katara ay bukin katara-taran ayatap ay bukin na pa ayo te bukan na pa na siya sa tiya kalinek makin tebe to one yasa aron ta katara-taran na pena kataragin san na paya ito ko pa inanang bebet me tatay mo ayo ke me atata aron na etangira rapatan ta katara pero ko na tap ay ito ko pa menda ayo an me atata pa kaniya ito ko no kon nara kanya no ay aratan maguri ay ito ko pa yay aron pain ka pene to ko no kon nara aratapo ari na kuno ni manan naratapo po yan spangaya ona pa yan ang agents ana puno ka taray tapat ake kanano sim ka tatara man narapata ako dapat Madam Deputy Speaker korapati minita po kanam sira ta kawatay te sati korba
Deputy Madam Speaker ko inang kahit ako tinita naroon na kami atatari kaya kang yasan karawarain ang kami atatay itira kita wana rin ipupugin ako sila kayo Deputy Madam Speaker. Eric yasa matatara yaron kaway na yakas kuang kanya na mga ritag nga makain magin ano tawar na patawa na kanya wa ana simte tawtiakan ipupug ki nakitaan din tubuwi ana puntang ira kawakin naron oin yung man kanaron ba kanya no tetewat matatangan yan tayo kora bari kiti timeta yarari keri ko bukan ofisir kora Korapati Sati. Timilita. Era mati sabi ka linet ay po nga mga sa mga po kay mga rotina pegar pa kay kanay men takanta nga trili kaya po mo tanga bobi mo no punya takanta nga manera ta po makuri dapat ta kata-kata pa nakawarapan trili kaya po korapa Deputy Madam Speaker. Korapati Minita. Sana ako narasira karimina. Are natapaka kilong te Sati. May nanos timelya karinek. Honorable Sir. Girik niya tapay. Enako yung te Sati. Kung pasinda ba, Speaker, wayo au siraki. Matakan dyan no, sa kaya mamanang ang katopong, amon yan, kartera matakaangan, kaya na iriri, kay toy the truck, yang muna nakirori. Kan siraki, pa anak ko, ano niya kimanyangay, truck site. Korapati Sati. Nakakakam sila kayo. Yung temilit na putak ni Makuri. Bukin tirere. Honorable Wate kita kaya. Enako yung temilita. Koraba, Deputy Madam Speaker. Kahit ako sa di yari naman na menunos na sila kinikain sa mga bagay tendri day, o ayo na kaya daw tek. Iti mo to o putang ng Makuri ni pero nga karikyan ng miya truck sa ikay. Korap. Korapati Minita po ka ng select mantay te Sati. Speaker, ayo maritin daw, ang kanota yon te kaya ka tayak. Ke, ano nota rin te kaya ka, ay ang mga ngay tau teka, panakangani karikera, au sirat, panyangay yes kunan kanta ni ngay tira, ano ko itan truck say kay, tungan dirik, ono ko tinamakain, ang teka kyan yes kanta ngay, masama day, tira karo, yung pinta kayo na no, yun, kurang. Korapati Sati. Teminita. Koraba de. Deputy Madam Speaker, yang kira pada sa di menunos may bukan na sila. Yang ngayon de barong sna katayan takit na tapon tiga po sa kita ikangan ito sa nuwar biruar kita pinon tiga po mang kay mo sa tayo sa kawa ba nyay ara por ra meta council ba na wakin nuning kakayat min kakan nandet question for Korapati Minita. Te Sati. Po ka ng select takawatay. Era pa kaya ka survive ba ngaya ako rin ito na kaya iman na ya a truck matak ya vinlabu yon ta o nakabuti butang ngidi ay ra pan survive pa to imay ko nari na ara sita kan tayo roy papa kaya nga po niya ngay roy pa de tayo na titi kaya na iso tara pa titi kaya na ko ko dan truck say kay kita ka totoo na ani isan da yok Korapati Sati. Teminita. Koraba de. Deputy Madam Speaker, ara pada sa di bukan kita sila yang nanon diri gabo. Masa kang ito amuan, ke? Kaya minang kayo nanon dira, yasan minang dira de baro, hasta bang kayo baro ngaron na pa nakarikeya pa anariya nroko diri gabo. So the montem tayo minari. Ma ayo tayo di kayo diri gabo. Buat yang Korapati Minita. Po ka ng select nakapanyan tayo te Sati. Ay, yung pandawak na nun te Sati. Kaya ka na select. Sana ako na select karimina. Kung nakakurat te select te Sati. Nako yung te Sati. May taro tinay na no. Honorable te YY. Koraba Speaker. Ikaw na nubuset timitam kanaya ko na ni mandanuya kain tarawatini na nung kanayang roy. Pa iya toko wawari kita pa sikitinunga. Ibu kiyata eh. Korap. Korapati Sati. Teminita. Koraba de.
Deputy Madam Speaker, arabat sa di amendment titrawat ina no mapukan na sa te no sa kaya yakana no ba usig au kaya nga yang ni ka te arapon TUC me BDC na sukundaro na tepas Christmas tepas atau ta tari na tepas paria yaring error ko ko te sangrayon ni mi trunk tepas rap Korapate temeneta. Sen ako na resira karimina ay tabaka kirong te sa te makin temenna honor po pinto kasay na kayo te sa te. Rapati Deputy Madam Speaker to ay puning kapen na daw sila kayo ni nondo pong ayo. Ayo kan sila kari kahit ka na nang pana mesu. Ya mon no kyo kita kahanga yon manin chono pai. Awa mon na pen rota ki ratan mo ko ya kere kere ke mangaya. Ya kunante kana ipupu tau te ntarayo ntete ya wa korabat Deputy Madam Speaker. Korapate sa te ena kaya kakam sila kayo ron temeneta te pota kin makuri kin kate na pera tau te akin nanwa honor po Harry te kaisa na kayo temeneta. Raba, Madam Speaker, raba te sati, hakarinek, te manda may makit, awayo, anakaka de, tautek. Te Speaker, raba te sati, yari nenda na sirak, ay kukuray te akin na, paya tauray te tautek, antara ati itirayo, paya nakatamerwa, kurap. Korapate temeneta, bukan nam sirak te sa te. Korapati Deputy Madam Speaker ay kahit awari te minute. Naroon na kaya kari ay enakata mearwak te itirayot sa bay. Ano po siya kita minute pa. Adi naroon na punta na ita pa yay kite Deputy Madam Speaker. Kanga to no pay. No ko yar tan mo ko kaya natan mo ko ng bitaw te ka na mea kayo na ramor. Naroon na ito pa yay kari kintay ka ano ko kahit awi ka na taw magit. Asan na ano iya. Ni karon to no pay. Nakian mo. Boy, yang tak ring ada, ayah pun tebe teman yang pun dia dok. Kinon te tai kan aku sepai dia, ya sen tuan dok terari, maintenance ono pa ikai nak konti anak buat lagi makul te minit, ya kadinek, atau ayah itu dia pun te yo sepai, ayah na pun buksi yang terangkan dia, kata meru atau tera wake kena anak wake ni pada pun kan pen yang kai itu kintirik, kinon te yo, korap. Korapate sa te temeneta. Raba, atay kahit awa te sati may makin, ako kangatin dana pokan na sirak pa, ipon sukuna pa sinesine te makin keme, tay ikukuray te akin na nakon te sati pa, yasan isaking, yasan kana ko kite te mane ibukin na kaisakan na claim te council te kain makin nakon na council te tita video namba yawa ni mewa no takani me apung awo me towa nan November tamai sa ni me apu me awa tanga isuwa tene bui ono bui sense ane yasan ro na no bai nam council ani kaisa kana ba am sine ari ko itaku ba aro ko iro ran sun tamai sa apu mo no wa tanga ono bubo wa me awo amangaro ko no kito ba tamai sa wanu tanga te bubo wanu ono bui sense te botan kan ari itakin ari me apu me awa apa ni sen tako jadi tapi you narod taina ari yasani ka para abu erap kana na ipoboka erap Korapate mineta to sa te. Korapati Deputy Madam Speaker ay wo irang karabati minute ang kay yarari ay etekin na pato o sisira kayo ari kami din ki atau te terari te temane kana ko ginon tayo es baka ko ginon tu gano ki yari punta ka rin kahit tao, okay? Nakunti, timirita. Ya kanina manataan mo ko rin kaya. Ay tawasan, gano'n ko, tawari, ngayon, may punta-punti, tanga, sabi, Deputy Madam Speaker. O tao ko, tao po si Ibo kan, sila ba, hangang tiraroy, uhin, takangang, kaya, iridumit, tayak, kurap. Korapate sa te temeneta. erap andaro dere kanga punta kanga ke ponte sita katauman ere katawa ke ponte sitowana te video ni bukin teriri ke angkan ye yara yang oni kata mearo bangko kanga sidang yang we pasinang karakang kan dina kun wo te video na kun ta taye kai mai ra ke kanga kan ya enang to ko kan de kanga te mga penin ayo kanga mga rimina ke yare tapo si takanga
ta ya kina ba tau to wana te milion ke ta na ngai te yo yang ani de to ko yang ai to ina na kori kia sina kona ni kai na no atau anen kan ya kanga sesen na kuria cabinet na ron te meroro pa ina ye te takata meron na konna era Koraba te mereta, ai pun peren po kanda na sira ki te sate me makin, te tai yon kanda nganda na tai te sate me no nos, na po sige ribe tapai pena te baka na sira ki no koim te sate. Te pai korapa o yo siraki. Pun karo anda usu anda nos ibu kita na mokur aswa paka ni muanda na makaina ayo November. Imi inaki paka na ina na makaina ay kapas. Edi ke iyo engen ke iya te musinano na imanga ide mo pakan ikan sirak tera mungkin tira mo iyo. Koraba te sate yana kaya kaki na bam sisra kayo pun hiro na bete mineta de potakin mapuri bukin katin na pera tau te akin anwa Honorable Harry Takais na koim te mineta. koraba ate ayori kya kan na sirak te sate ya kadinek te speaker era pa te sate yari ne na sirak pun takarau te ka te pa yari kini mararan kaisakan on makuri ya kya mensa ngai ya pun sebare ke manin chono pai min panena are pun katau mania ki pun kinteriri kia yo korap Koraba te mineta po kan am sira ki te mantai te sate. Speaker, ayo te isu ay punun yo yamata. Ngi, ase biro ye. Ngi, bese te maku ya wena na ko ni man ne ka paka. So right. Bugin tera ay nang sipare kam manina. Epe iya. Anta iya tau te manakere ni ne pa so right. Bugin tera ay pa na kinora ke yo. Awak dia yamata. Pana su de tanga. Ina ni dawo te na makain. Koraba te sate te mineta. era pa te bukan na sirak te sate ko are pun ke kai tau ba te tau te ka pun ka peri ana pa na kona ya ki nga age te tau te ka na kona nda ka nga ton noni kai ya ana botan na mata me naru nari pun sana pa ni ka para paran ka nga na ka para para na ko te sate me makin ni ko si pe ka asan di ke me itau ba ina rien ka itau te sate pare ya pa kan kai marin na ana ano pai ta ko ye tirimi sirang naron nari pote akin na usirang irang ikarau te ka ye ke ko naron nari te akin na ba ye takata mearwa sinang wakin nang kai pakanuan temosinnan ke are pon temosinnan ena pon na ko toutan I mean toutan ate Madam Speaker ke ngang ke ya te akin na ba temosinnan sa ke ta Dari ta ko ta sa spakuni ang kai te tayo yo pare span mon te menang kai ta ko pa sa ke sa sparo ko sa sanoria pa ngaya ke ngaya ta yan orak area ke para ki naron na smareveya ay takata mearo ang na konte tiriri ke apo ke ilang karautea kari kina konte tesati ayo ya ki po inanon ta tautea kai kana ko ta ko papunan te maintenance pon te takanga inanon ta ina pa tautea kai imaira te sabere ka ko wana pa te sati me no skurap Koraba te mineta te sate. Te vaire. It's when you get ragi ba e ben rai me ya te pa te mo. E bugin tera ya ki tero te man. Ne te yari ni pa kai se vaire. A te ba ye you se vaire at te no pai. Se te ba ya bo pa yo pa ye in tau roi man ni vaire. Dai na kon te yari ka ina no ki e ru ta mo kun sen ya mo. Ane un re ki namat. Se vaire. E pe ia a ine ya te minta yare e di ke you se vaire. Koraba te sate te mineta. ko ka para mo nagi ka bo ra pa ka me te sati ke me ita ko ba e pon ta ba ye ina pa aron ka wan taman ke ko wa te taran bi te ngana e ko ka ki min te ri ka ke kana ko kina ko ab ma ko a pa ni ko ka ke ta wa kan ka wan be pa ron ke e ka ita ko ba e ka ri ke ta te ire me ina ta ye te sati pa pon ye ya tau roi i te tau te ka e san ka tau e mo ki te ri to wana me ta ayaro ni kan te ka wan taman na ron ka nga ta imaginare me ano abiste te mani ke ita ko ba go abiste ano abiste finance sispe amanga tangira kite kanga te reconcile ata tera ke ita ko ba akane panika ye kana ko nande me sidangi ka para pure satai yang kai pa ya punda kitau to wana te million na ron dare si satai ante te taya yo prop Koraba te mineta. Wakan am stek ta kapenian tai te sate.
Vaire. E kamen na ko di bos mai rong te Clark. Na ko di ministry ya ha tapena. Pepen te mane. Sa vaire. Ya de sia quintera. E wa isso men ka cancer. Sa vaire ang oriten te sa yanne. Inora nga tiri te video ai kana koki. E aki makoro te project ai na faren na ye. Ante ya maneriki. Te akan wake yo. Ya rigi na manen te te. Korapa te sati, te minita. Era itau ba yapo sen takaru ay de dausin da no manin na de ibo bo kina ba de saina na dai ga na ko pun Taiwan na ba ai bo ki manin da ba ye ke itau ba ye ye sen ngo sa pa te maroro ka ya ka teria o ye kara pa e bo ka tamani ayo ba ro de sai ye dai ga na ko he manin na Taiwan ke itau ba han ye sai kara pa terong na tayakin dari de Madam Speaker pasirangin ngalaw tayakan den ilon ta councilor nunos baya po separo kone pa nakirim inano ni paira ilang mimi pa arang ngunyaki ngaya po swangia isong au tarekta me usa korbo pa ano ngora pa yar ke sponsor kone pa nakirim inano ni paira ta councilor nunos ita takaru ayak bayena sab ngaya ya pon tete aspap akbari ara korak aspa karuko ana tani mapuri mari pon tara tani mapuri ai taku ba ye te ire mo ibon na council na pa te satei taku ba ye te ngai ya sen songa sa korbo ba ana bene ni ka bene ya ka para ni ka bene bukin dimin pa ye sa santangiri pa ana montani karo ko inanon jobs kira kai kana ki ongo nanon kese sakan sa pusia ya ka para pana karo ko te jobs te to wana ta council no se abon nang dimi doko min na no pai nanon pai ai rap Korapa te minita. Aya pun beni bukan di sira kan sina kon dara sira kare mina. Eta baka ki ron te sati meta pueran na karinek te menna e honorable Costa ke ko koreana ko te sati. Korapa Madam Deputy Speaker, manay waka sa risipanan ka kami ulit kasan tayo. Nanon ang manay payo, tinga pong nga ko yo. Punta ko yung Madam Deputy Speaker, may kain ng office representative sa Kariniak. Taka-women makain ti Cabinet, so tiritan ti kaitar. Tante ni kapan niya, puntaan ng ora. Tiritay marawang sa ti, taman na may tabuaran, rita makain na rapang makurun. Kami uring kami yung tamaruan ti tawan uway. Panahan ti mewa ti marunga, kami na panin mewa. Ayaw ko rin tapi ka, Austrag, nampana, ono po yun to tapi, pa kangay tayakan. Iti mato karyariyan, rukun, kemiyang titaripon nyo na pawa tapuaran, inanong tiriri kayo, wanga wapi manimawa. Imayin kamatoana, irong timinita karinek, aritapi na nipawin tiyaw sinti, intay kanak. Ikitayakin na yay pa, inaro ko titaripon nyo na pawa, tapuaran, imayin pa rin tiriri kayo, wanga wapi manimawa. Ikan busi at timinita karinek, aritapi na pa, apakaya, ang kayrong-rongon na yo, ipunti matuana pa, ano tapon makurin, kan kasayo, imayin pa rin wanga wapi manimawa. Karapa, Madam Deputy Speaker. Korapa te sati. Ena kaya kakam sisira kayo. Ena kaya kakam sisira kayo iron timinit na puta kinumaguri bukin dongorong ito men na mamana Honorable Alexander tiyapo na kayo timinita. Korapa Madam Deputy Speaker, ayo kaya kanina na sisira sa tiyak ni may tapueran. Yamo na kaya kami at karaw tiyak. Ang kay te bani kay nakon ta karikira ke ayo nilagay kay na karogin tayan tawa ansag tiyak at tawa patawa tayan tawa antena o paidi age akay nanwagi ibugin karokon te tarpon. May kuray diakin na pa asang kay noko yon tarawa inanon oktob. Kani age nanwagi. Iti bato buta kin makuri ngai kau meka takampana usanding pa na yen kuria karena yen bai kai nakota bueran tetay awe ako. Korapa sabay. Korapa te minita. Bukan na sira kita mantay te sati. Korapa, Madam Deputy Speaker, ay punti panari ki kahit tawa ya papa kinakon ti military tapin
erapan na kaya erapan na yaka makuri ana staff ari asan ki perati kain na wayo ari yang en ra an kain na waki ayo na tapo era kan tapon bukan di siragi madam deputy speaker na buset minita karinek ara ngaya penin tauroi pai yon tarawai bukin ti karwayan ti narapo makur terang ke kuna nora dia ina pari pe ya te ya ti ti ana chata ti terate tau te terang kana kuna ko meka ocean link pa ya penenda gatokai pa ya ke kaina no kin kapeni yang ana kuna wakin ti tayari ko basin dapa madam deputy speaker Korabate sate te mereta. Koraba Madam Deputy Speaker, era pa bukan sekretary ako ikan ditana ko rin te karau te kayo na rin tiro may Kemudian kita ayo kaya kan aku seti inalun dan tidak anak sekolah apa ikibar kaya ba yan de tayo kampung ko are ye the Chinese ye kita diri kan nanti saya ni musrawari pun cukup banyak apa ni yo saya ni ti bir dia apa ayari ye ti dah mudah sampai ada pa yaro kan tu pa kai ako sesen war de tena ye mana na de to ayo ko kan de midai der gua de taruai de education sesen ni dah nak ayes sebaik me ako kontina kai to ni bau ke areng mai se kontina kai ba sakali barang arun se kali barang ai roi me ate kai ina ba de kampana de ari punan ko Christmas NBDO sebaik dari stop ane to ona sesen kali saya mau kerja logistik stop when on na ena ko nandike ang roin karo kon tege sebaik awan yang yo tan mo kure ba kai no pore no mo kure ba apeng sebaik ya ko sesen dar de do kai ka ko no ko to montai no to nag ka ke bo ya de kana ena ko kare education to ye ton de dai nang ai ki to nang ai te dua kana nang ke to kana sina sino kana ko de ta kai kare eti mata nana ko bising kan te tuan to mo na makai na sebai kana ina yang ro sebai na kasukai sebai lu ba na kai na uputa ni mo ko ba sa kate nora ang ro na sebai era Korabate mineta po kan dam sirak te mantai te takawatai te sate. Koraba madam deputy speaker ya pun kai tawari kita minita karinya kinana kaya kita kanga payara ri ada pun narun pai pa kuna niai te ira mai ka kuna ndik dia na kuna tera na taponi makuri ma sky tau pa sinoria pa yei te pa ya karo ya na taponi makuri asikung kai ka na ram ko meta ka kantani kariya ya antara dokon te tare pokon ya na ram makuri ada ba saka sukwa iro ya amtan makuri te minita ko rinek saka sukwa arun nam pe pero nga pa na kangarun karkuan pa makuri tapo era na kangai pun na kari bukan te sirak mai pun takai tawuri kina kon te minita korapa te minita ko ni te tak mam staff bukan pilihanan na yo. Korapa rika sinapan inte kera era. Korabate sate te mereta. Kalau apa semayan te rom sebai te sedia kan nek era ai ko de ikan isan dari kangajen ko te mu yo kore te tanta wa kana ka ke ne ri ni tawre ya san di te meta kampanayo teman mana aweno ke ya san de kan tawa kana natin anak katekin te iron te rapayo tawa kana te yai ana be nei di tawre ai bin te te ri na ka dan bo bro itarin te to tan na ko na ke no teri na ke anga ke erap sebai Korabate te mereta. Nakanapang kan nakon rasira karimina. Nakon rasate may peso te melnya karinek honorable Dr. Sinte Sintiang yan ako yung sate. Te koraba honorable Madam Deputy Speaker dai mai nei kana ko maneven no sira kyo sabun naru rimo banana ka meuri no koy Madam Deputy Speaker on the presidency karinek a woman minute tanti oi buntan ngora amne pen mo ni meuri ayo kan te maneven no sira te na busia te minute ta pena kaya pa kaya ngkai makurian na usisiraki na usa ke mai na ibukin karakan mai sia ana tante i peso na on manebe me ngatap korap Korabate sate yan kaya kakam sira kayo iron te mineta inte pota kin makuri ipukin ka te na pera tau te kay nanwa honorable Harry ta kay sen ako yung te mineta. Madam Speaker, ayo nakaya ka tatawtaka. Te Speaker ako rin ikan kaong at sa te yari payasan ni karinak ayo pa na makuria to komisin din rin tay dinanuan mo ay siya tante
Tapon di nere nare manevea kin teki oro metenua teroki tenua tesua ama ngata kurap. Korapa te minita te sate. E kora pariki Honorable Madam Deputy Speaker, tikai tahu te minita karinia de nanakaka. Atau ko ta pun pun ayo te minita ni kaka me. Ayo ngane bukan na usira kina koim te minita te bukan te sira ke e maitro ayagi ka bobo. Kora ara te minita nam kaka. Anna bubusi bukan na usira. Pato no kon ningai nam ka tau. Enawaki ai ke na to enawaki ai mogurian te po te sira ke yo. Korapa te sate te minita. Kurapa era pate bukan te sira ke ama itoro ha nare yande kata bien na te tapo ai no sei yo na yanda o tapo ni maguri ke yande te sua me ngata ata ko ngan ye kanga kain te komisin na yo nare ke te angkai ya sebarang aja mate ana te yan makan te presidents ide kini kain angkan ke ore tapo ni te maguri ya sa ni me main ata katoa ni me wote riri king ko te ya te sua yo ana manga ye te maguri kanga te review ke are kanga manga taraki pama ero mai sira te bota nome te yani peso ya pun tau ngai bukin manga kakira ke ya ana tante ke swai ke ai tau ba an kan kan wan te maguri kana esa popong aroi kan te to komete yo te ke kan te kamisina na kon te bota ke te rapata yo Korapa te minita te sate. Rara pa Honorable Madam Deputy Speaker, kahit tahu te minute na nakaka. Amon benta meroa. Ko Madam Speaker rari para sa pun kavine na 20 minuta. Mungkin te anong maguri mana ano officials at sa akin na kategory de tapi na kawa kayo. Korap Madam Deputy Speaker. Korapa te sate. Yei bukan te sisiragi te kakuruan bukan te sisiragi merong te sate me taro te inainano. Ana po te wai ena ko te ana kaya kaki mo te sisiragi. Pero ada tanda pun dia mau ni kaya kamu de sate ke pa ya ita ko bare ina me ata pa ye tira kanga to te pun te kanuan te kanga to te takaini pai mungkin ye are kanuan te taran karakan mai sia tante ke ye kanga te to ka tira skona naran na pata kanga te to pun ye ya guideline are to ke are the requirements mungkin to te pa ya pondok ke swai to wana mete to wana ke era Korapa te minita. Eri yei akan kakurua te sisiragi angan na te taya yo ana po te wai ena ko te sate. Berapa te speaker era pari ki te seti me peso ari te pekayo era pati ka merun ti mitereng ni batata ai pun kan tira ke pari tarawati ni no te pentu kan ai ki kan kono nusya ni are pun te busi na kom ti meta ko te yo kana pa man pundang intarayo mo atai ka buburan naruni peso tarawati ni nan Christmas toi minangan na apa ke kanga to ka timen atau abi taragi bang ita ya pundi ay women atau apa ke women to ako na mo tau na no yo mo situ tanamo so anda kanga irak ang kan ako para ure sina batara ba ita na betu wana na punte pa na ba bubura Christmas bisyo tarabati nainan atau apa kan ka ure de ke to ang yarang kuru women awak women atau ni mo ni te yeyo apun sukumuan napakara women Ngaya ko hala ko. Wala ko kunan tayo kan iman na noan tayo sa busi. Korapa te sate te minita. era ai tau bare atau ayan kan kanuan na ya makuri kai te rapat ayo ke ha kita ka ngai tau ba ari ngai kan yagi mena i boko ya ke bare rapat ai no amatan pun corona ana makuri esan tau ba ya pun terakina ben kini bas ni kapan ari ki apa ke ara tamuri ke ka pun nang buburan dari asan mom pa ba ni kosi na no yende de korapa de Madam Speaker. Korapa te minita. Ai tapu aponde keri kita gina rasire kari mina. Angana amnori ana sira kita sate meni kuna wani eti pa te
te sira kani mina bukina mirongorong ya san butana se sira ke te sate ya yo asen nakon kan te sira kani mina te bia kirong te sate me te te we mi ang te men ya karinia ke honorable te berandang Simeon na ko te sate. Brava, Madam Speaker. Hoyo, takan na usted ka naman na. Yo te pipa ni ko san tekin na, Madam Speaker. Kaya kangay. Ang karawan kawain tabito emyang, tibubusi pa natalagi tabo aki alo ko yey takanaki. Waya nakamaingaki, tuta na takaway, ni kanaloa takanaki yan. Kurapa, tibili Madam Speaker. Ora pate sate ene ka kakam sira kayo iron te minute te pota kin makuri bukin makurian kari kiraki ako te miatuan kora honor pote ke watara sena ko te minute. Brava, Madam Speaker, Deputy Speaker, you can take a na sira kita sati ya kerja kita teman teman itu miang. Ikarawan ka, bravo. Speaker ako rin kurin ko ang wate sati teman ya kerja kita may itu miang. Pakamay nga kinta kawai ikarawan te kanak may metanong inte pun kanuan na beta kari kiraki ay te kara kawai. Kurap, Madam Deputy Speaker. Ora pate minute po kan am sira te mantai te sate. Madam Speaker, ay kara pari te minute aresan kayo na kung nage yasan sila kiyay buya kain na po. Ay tabto na. Ako wata nga na ibon sita tayo na Madam Speaker ba te minute pa. Ayo punta pa sa gito yung konta tayo kin na nara. Nara sila kin tayo kano ko ibugin ta karo ko panganero ko ya para. Aw area in talagi tabo kana akana payakan ko kana kin te tiapa inuka ira kin takawai. Yari na ausren ngana ko dimita pa. Ngai to abusen sebei na te takawai yon bawa ta tuwa nang may kapuna na ko takabubi ana simple minita to asa na ban identify kin nori tapo kan onan ta kin minita pa ang tapo kan na ya kakaya ka na ta na simple te minita ka nek ta yo. Ora pate sate te minute. Korapati Madam Deputy Speaker pergi seti ni kakan bu takan na sila kaya ako tanaki ng kaka ka nga yata po kan makanuan na rakari kaya kaya tapo kaya kikoro wabi te mita metanong intari na kun te kawai ang kan kan kaparaw te kawai yo tapo kaya kikoro wabi te mita metanong te tari nakaraw ng de si wall kete na puno ki metanong ina na tapo kaya pun konan yey te possibility pa na pun konan din na ko te kawai ade na kon more than 20 minutes ang kan na din na ko te kawai na kon karanwa metanong intep na tapo ki yarang indeme ang kan nang karaw ng de si wall na karaw ng kay tari yey tapo te biwa kana akana nang ay kanga pa na din ako papan nang indeme tapo kan at biya karaw ng te si wall nango protect the coast and pa nagi kana kino te kawai kana ya karaw pe karaw te ya konan kaya kay te ya konan na tungi kaw na ayo kanon ya survey ya report ya ne mo kurun kan ya na te na mo kurun kan te contract na ero te bito mi akora pati Madam Deputy Speaker. Ora pate minute te sate po kan am sira ta kawatay. Ora pati te bili Madam Speaker tan na po ka te minute utan ay punori pare ay ya na matani te bito mi ang te ye. O kaya ro pa aniasan nako na ko may tapon ng karo tapon nakakai tapo kana ayay nang katamaroag bugin takana sampay yay tapo kan sampay yan na yan tatamo na ko yang arakawa eta yan bot ako yang yan itanayang at tapo kita buwa kana to ala pa kayan na ni san kapara te minita amon te takarinek ya sina bubusi para no re kan te men karawan na yo te Madam Speaker kamay kan takaway yo na pun pani pai kan ulo ka to kay na marak ke te tamu yang akan ada kan meti takana kaya kana kaya ban na babi wabi te mita itapa kana pun dan kan do tadi ana ye te conversation kita kabumi na kon pai kana na ulo ka gibukin kamay kan takaway bukin takaraw Madam Speaker kana ko nan bubukin na te minita te ya. Ora pate sate te minute. Korapati Madam Deputy Speaker ata kakao pa na tayo na pati seti pa to ano tayo yakin ang inano na rin kape ni tapito mi ang meto to si tapo kana ana do takinti ni kamay ngante kawai bukinti kararuanti metanong inti teba ke kararuanti te kana kinako
Ay to po ni te por roi bukin ta kan ta yang anda ta ina pare puni te por roi bukin te kro koi. Ade angko ake te compensation ni bukin te nan kai na mara ki me. Moenga kana na kono rota ki to kono ni pupu ki kan te tera. Te contract ayun to ni pupu ki ka mai ngi yau sino ko to no kono inland ki to. Kanga me nare nare ta na ta kyo. Ara kari kai ka ai mai na pa ka wa kin kai putere tari. Abe mama o te pito miang o mangani kuno te ko one fit the one face kai. O andre pun te porro yere esen karo ke meti yeni baka te consolidation de karo ke meti council to ai kai na beti te pota kunu man re yo an kwana contribution te pa makuru ni kona nanga kawai ya kai na mara ke meto pa ya ke na tu karon te karo koi pa ni kan ka ngai contribution na kon te kari kire kere ayo na re pun man te tauta kan ki bes te kawai ai ana an kwana popo ke ne ba ye pun kai te makuru ana to ka ki yo ke ya mga pun ngora rin sa te krop. Kora ba te mineta, po ka nam select ka penyan tayo sa te. Korapa, Deputy Madam Speaker, ikarapa te binitan kawaraparan na iyo. Ayapon nung ongo ti kain na gawa at tuwe. Mga ko ngayon ito po royan, o atay na ba ti Speaker. Na napon tabi ka panayay kayo, bukin tangiran ti tirati. Ti pupog yung alangay tawaan na nito akin na ti minita, pa ako nang buka ito ang may nga kaya, may nga yan ako tatapuero ririk. Tawaan na bituan na sinakanapala pa ti Madam Speaker. Na aliyay no, basta siya tabi ka ang romaya kay nang karaoke ko. Yung takaway, ano po na kaway? Aki, alang kukurin kaya ng karaoke kaway at sampay. Patapay, iya ka man natagin na kintay, mabungay ka ano ko tipay. Mwa ka na ko am sa sila kaya po. Nakanakuha, ni Speaker, ay puputod na yun. Ato ni nga iti minita ako kaniyak ay na start iti karawan ko ito tuwan na Korapa te sate te minita. Korapa te Madam Deputy Speaker ara pergi te sate ako kadang kata ako kupun kota ipe kari kyo na pare sa sport me te bito miang te wo te weekend na ko to kan mo te weekend kay wo tamun na skarawa te kanga te ground breaking yon te bito miang yon na mama te weekend yon te weekend mi yon te bito miang era ka kay ko tara kay yo te sate ya ko ne ko ya nang panan te ka to na konti te unumani at council yon te bito miang inangin ne po yitaro te ya ka tawroy ayap sumay na konti sim oron ka nga dungakin ay kara ko yari yo pun ko sa de meya to numani inan na yamaroro pa nang anang ka kaito de to ake re kara ya tapena antano de yo numani ke kaida te katapena awa angre pa panayen ka kapaya awa angre panayen ka tikiro yon nangre pa panayen pa nang tawro ni bobo kina konti kadi kaya wak adiki pun mga tararwaki ya kanti te contract akhirnya ko may yapay may sinan ko pa nang ito kun may kayon na payen nagkarawas pa ngayon bukin anang itaw roy nang ngayon pa na anay ka rin may titaw tek at contract dari ko yon na pay yawak anay wak ito mari kini ka kingan anay ito ko na yamon wak na nakroy yan mangkay tayo na pun wak roy tinggal kinta ko ina kon diri kaya po mandi tayo ya karo mo te kataw roy anay auta na kaya yaw sa ya campsite the development there ng pupura Madam Deputy Speaker ang nung ko kay dito miyang nakarawa ya campsite ng Tamaro to akagin kan to kumasan ko terteri kam naro na campsite ne beti ta kampana yu terteri to ko to utero kito te 5-star utero de tiki ara na su ko kay pa inde beti to dito miyang ana su yon dito miyang nakarawa na pa ya yara kanon ba ya project ya kanin man beti te diesel machine kiti te machine dari na kati tari na konteran ada to kita karikita kana skuno pana pa ite pito wemiang ati angkai tita ina bina nda pati tita yego ana apidia kin kan aya pa ima ya kari ka kana mga dokumen ay men ya tapo yon saina mga karaya kin konti mai sinti misin dari makul yon buter tari ke mon karaw kita kawai ono bui tapun yang ida ko te bako ida ko te truck punta karikita kana ngi pumura kai yari ito pa takapay ng poro ng bito miyang taon na kinaba maman ti na nakaway na pala nakarot yari ko sa karapara pa ito pa kaya ka na sila kasi tiyak rinek ani awaki tawaki yon ani aro ko kain ti takampanan ni bitar yon bito miyang para ka po niyan ko ay temporary site ri kami na nakaroon ti to na ora kini kiyate yar kan takampanan ngayakan ti yengan dabban na kana mga nakon ina nang limay ti makuriya na rikina pa yon bito miyang tani makuri kun kan contract ina kon dot tingaw nakananas ko yon bito miyang o nakamakuriya yon bitari
Awa ka makuri ito may siya kanibubwa. Oni puin, oni ngaon na konti bubwa. Ay ito ko batakanta ni nga panya ni pena di kinako ya kan te bito miyang. Ako makuray ya, te boto namin te yon te bito miyang. Korap au kanta ni nga nang matataron ti. Te wake kay ti tawte. Krop. Korap te minute ako karinyek, kay taray roin kay yanang pakok te minute yapon karko roin leven itiran te bimya wowa. Sina break for lunch yung kain te tayo ya karapay rin kami tante nami merong imi ya tayo yay tabi tayo mga putirana rin kang mga ika pupuan na tautan ay yanin mi tananda no mi kandi kana mi tami kandi kam kakiru yan mo iran no era rin ena ko ay tirana rin te ami kaya ayan te tayo sina musira mo bikin takatawanaw sa mga kitay kay tiyawa wawan bakantay kam rapa musira mo tiyaw sangkay